Murakoze, nitwa Habamahirwe Jean Bosco. Ku myaka yanjye 45 nanjye ndimo ndakora ikizamini cya leta. Ni ukuri rwose ni ikintu cyiza leta yadukoreye kuko bituma imiryango yacu itera imbere. Nitwa Maria Aimée Delphine, nkaba ndi umukandida libre wigenga, nkaba nshimira leta yacu uburyo yaduhaye amahirwe nk'abakandida libre. Bamwe tuba tumaze imyaka myinshi twicaye, ariko kubw'amahirwe baduhaye ya kabiri, nimbona diplome byamfasha mu iterambere ry'ubuzima busanzwe, mu iterambere ry'urugo rwanjye, ndetse nkaba nakomeza na kaminuza. Nitwa Ishimwe Ruhigira, nkaba nanjye narabashe kubona umwanya wo kuba naza gukora nk'umukandida wigenga. Nkaba niga mu ishami imibare, shimi ndetse na biology. Kubera dushyireho amahirwe ya kabiri kugira ngo umuntu abashe kuba yabona impamyabumenyi yisumbuyeho ariyo ya segonderi, kugira ngo n'ejo hazaza azabashe kuba yabasha kuba yadepoza ahantu hatandukanye. Nitwa Uwase Claudine, nkaba ndi umwe mu bakandida bigenga bakoreraga hano i Kayonza. Turashimira leta y'ubumwe ko itagira uwiheza, ko yashyize uburezi kuri bose, yaba ku bakuze no ku bana. Iduhaye amahirwe, turayishimira cyane. Twanamukiza Jean Damascene, ni amahirwe atangaje kugirirwa icyizere cyo kuba umukandida wigenga, kongera gukora kugira ngo turebe ko twabona amanota, natwe tubone diplome. Turabibashimiye cyane rwose, kandi natwe twizeye yuko bizagenda neza tugatsinda. Murakoze.